سلام می‌رسانم به همه بینندگان عزیز رادیو زودی و به همه آنهایی که در این صبح بر وقت ما را همراهی دارند. شهلا گلخوجه هستم در روز یکشنبه 23 سپتامبر در خدمت شما عزیزان و طول چند دقیقه برای شما خبرهای تازه را از تاجیکستان و جهان خواهم گفت و مطمئنم که در این چند دقیقه ما را همراهی خواهید کرد. و طور امروز بود هواشناسان میگن در دوشنبه هوا گرم می شود، به فرق از پراگ که هوا سرد و بارانی است. در تاجیکستان در نظر است که حرارت هوا تا 26 درجه گرم شود. خوب، باوری دارم که هوای خاندانی شما گرم است و شما هر جای هستید صحت و سلامت هستید و با گوش و هوش حالا ما را میشنوید و من حالا شروع میکنم با تقدیم خبرهای تازه. آغاز میکنم از ایران که در اونجا در نتیجه یک حمله مسلحانه به پرد نظامی در جنوب غربی کشور کمش 24 نفر کشته و 53 کسی دیگر جراحت برداشتند. خبرگزاری رسمی ایرنا با نشر این خبر از قبل پرزیدنت ایران اطلاع داده است که این تهدید به امنیت کشور با جواب مناسب روبرو خواهد شد. ایرنا بر پایه اطلاع از منبع‌های برایش اعتماد بخش نوشته است که 22 سپتامبر صلح بدستان لباس نظامی در تن نموده به راهپیمایی نظامیان در شهر اهواز حمله کردند. راهپیمایی نظامی بخشیده به آغاز جنگ ایران عراق بوده است که در سالهای 1980 و 1988 قرن گذشته به وقوع پیوسته است. ایرنا با تکیه به منبع‌های رسمی نوشته است که در بین قربانی‌ها افرادی آسایشته و از جمله زنان و کودکان نیز هستند. وزیر کارهای خارجه ایران مسئولیت حمله را بر دوش تروریستانی زرخرید رژیم خارجی واگذار کرد. مسئولیت این حمله را گروه دهشت‌افکن دولت اسلامی و یک گروه ضد حکومتی عربی با نام مقاومت ملی اهواز بر عهده گرفته است. پرزیدنت ایران در یک اظهاراتی گفته است پاسخ جمهوری اسلامی ایران به خردترین تهدید شکننده خواهد بود. و اکنون رو میرم به خبرهای تاجیکستان. تلویزیون ولایتی بدخشان با نشر یک گزارش با تکیه به اطلاع ریاست امور داخلی ولایت عملیات به ضد ماشین‌های 36 در مرکز ناحیه شغنان را نمایش داد. در این گزارش دیده می شود که چگونه گروهی از جوانان روکش سیاه آینه‌های ماشین‌های سبک‌رو را می‌کنند. در این گزارش خبرنگار تلویزیون میگه در عملیات مذکور جوانان داوطلب با مقامات امور داخلی همکاری کرده و 50 ماشین 36 غیر قانونی را به تنظیم درآوردند. با گفته بازم همین خبرنگار در مجموع در ناحیه شغنان 70 ماشین 36، در خوراق بیشتر از 50 ماشین و در شهر روشخلا 10 ماشین را پاک کردند. عملیات مقامات انتظامی در ولایت خودمختار بدخشان کوهی که به گفته خبرنگار تلویزیون ولایت از 4 طرف ادامه دارد، بعد آن شروع شد که رئیس جمهور امام علی رحمان با یک لحن تند مقامات ولایت را تنقید کرد که نمیتوانند مانع جنایتکاری در این منطقه شوند. دوستانی کل اموال توجپرام بانک را از حبس آزاد کرد و این اموال طریق مزایده به فروش گذاشته شد. این بانک 74 میلیون سومانی از مردم و بیش از 100 میلیون سومانی از وزارت مالیه و بانک ملی قرضدار است مفلس اعلان شده است. اموال این بانک سنه 15 سپتامبر از حبس آزاد شد و مشتریان بانک وزارت مالیه را که با دستور آن اموال بانک حبس شده بود به دادگاه کشیدند. مشتریان باوری دارند که حبس اموال غیر قانونی بود. دادگاه نویه شامنصور روز 21 سپتامبر به بررسی عرض مشتریان آغاز کرد، ولی بنابر حضور پیدا نکردن مقامات بلندپایه وزارت بررسی آن را موقوف گذاشت. بیش از 600 امانتگزاران این بانک تا یک سال به مقامات و نهادهای گوناگون عرض کردند که به ماموریت موقتی بانک اجازه فروش اموال را بدهند تا آنها مبلغ‌هایشان را بازپس گیرند. اما در حالی که بحث مشتریان در دادگاه بررسی می شود، قرار شده است که با فروش اموال در نوبت اول مبلغ وزارت مالیه و بانک ملی برگردانده شود. وعده شده است که امانتگزاران در نوبت دوم که معلوم نیست آن کی میرسد مبلغ خود را پس خواهند گرفت. فعلا هر روز جمعه ماموریت این بانک از بناهای منزل زیست، ماشین و بناهای معمولی عبارت از طریق مزایده به فروش گذاشته می شود. اموال این بانک حالا به فروش گذاشته شده است 500 میلیون سومانی ارزش دارد و با تلاش مردم اموال توجپرام بانک از حبس آزاد شد، اما باز هم از فروش آن نخست پول اداره های دولت بازگردانده می شود. حالا مشتریان این بانک دوباره به دادگاه مراجعه کردند تا به این تصمیم که اول پول دولت برگردانده می شود به های قانونی بدهد. طی 2 سال اخیر 4 بانک کشور به مشکل دچار شد و پرداخت پذیری خود را از دست دادند. در بحث امانتگزاران با بانک‌های دولتی بیشتر منفعت بازم دولت در جای اول گذاشته شده است.
мақомоти тоҷикистон мегӯянд масъалаи ташхиси ҳуввияти паноҳҷӯёни тоҷик ва шаҳрвандони кишварҳои дигареро ки худро тоҷик муаррифӣ мекунанд бо мақомоти лаҳистон ва ё полша баррасӣ карданд. вазорати умури дохилӣ хабар дод ки рӯзи 19 сентябр муовини вазири корҳои дохилӣ Мамадсаид Саидзода бо дигар мақомоти зирабт мулоқот кардааст. ба гуфтаи вазорат зимни вохӯрӣ ҷонибҳо масъалаҳои ҳамкориҳо дар соҳаи барқарорсозии механизмҳои муайянкунии шаҳрвандони хориҷие ки худро ҳамчун шаҳрвандони тоҷикистон муаррифӣ мекунанд, расмиёти баргардонидани чунин шахсон ба кишвари иқомат ва пурзур намудани иқтидори хадамоти муҳоҷирату сарҳадро мавриди баррасӣ қарор доданд. ба гуфтаи вазорат дар нишаст гуфтанд ки дар доираи ҳамкориҳои Иттиҳоди Аврупо бо Тоҷикистон як қатор созишнома ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ мавҷуд аст ки ҷиҳати рушду нумӯ ёфтани муносибатҳои муфиди хадамоти марзбонии лаҳистон бо вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон заминаи мусоид фароҳам меорад. бояд гуфт ки дар лаҳистон садҳо нафар аз шаҳрвандони Тоҷикистон ҳаққи паноҳандагӣ гирифтанд. танҳо соли 2016 830 нафар аз шаҳрвандони Тоҷикистон аз ҳукумати лаҳистон ҳаққи паноҳандагиро дархост карданд ва гуфтанд ки дар кишвар таъқиб мешаванд ва аз ин рӯ мехоҳанд ба онҳо паноҳгоҳ бидиҳанд. дирӯз дар шаҳрҳои мухталифи Русия ҳазорон нафар ба зидди қарори давлат барои то 5 сол боло бурдани синни нафақа тазоҳурот карданд. ба гуфтаи полис дар тазоҳуроти ташкилкардаи ҳизби коммунист ва гурӯҳҳои чапгаро дар шаҳри Москав то 3000 нафар ҳузур доштанд. аммо баргузоркунандагон мегӯянд ки теъдоди тазоҳургарон ба 20000 нафар мерасид. дар умум дар рӯзи 22 сентябр дар 22 шаҳри Русия намоишҳои эътирозӣ баргузор шудааст. қарори давлат барои аз 60 то 65 солагӣ боло бурдани синни нафақа барои мардон ва аз 60 солагӣ ба нафақа фиристодани занон дар Русия сабаби норозигии мардум ва эътирози онҳо шуд ва обрӯи раиси ҷумҳур Владимир Путинро дар байни онҳо коҳиш дод. мардум мегӯянд мумкин аст то 65 солагӣ нарасад. бозам бармегардам ба хабарҳои Тоҷикистон. шӯъбаи маорифи шаҳри Ҳисор масҷиди панҷвақтаи маҳаллаи Ҷугиён дар нояро ба мактаби ибтидоӣ табдил дод. ҳамакнун дар ин мактаб хонандагони синфҳои 1 ва 2 таҳсил мекунанд ва бархе аз сокинони маҳалла мегӯянд ки баъди ба синфхона табдил шудани масҷид онҳо дигар ҷое барои баргузории маросимҳои ҷаноза надоранд. мақомот дар Тоҷикистон ки солҳои охир назорат бар ҳаёти динии мардумро шадид карданд, фаъолияти ибодатгоҳҳои ғайрирасмиро мамнӯъ эълон карданд. биноҳои аксар маконҳоеро ки дар гузашта ҳамчун масҷид истифода мешуданд ба мактабу макони зисти муваққатии афроди бехона табдил доданд. як намояндаи шӯъбаи маорифи шаҳри Ҳисор ба радиои Озодӣ гуфт баъди баста шудани масҷиди панҷвақтаи маҳаллаи Ҷугиҳо бо пешниҳоди мудири мактаби таҳсилоти рақами 111 дар ин масҷид барои талабагон синфхона ташкил дода шуд ва аз 1 сентябр дар ин мактаб аллакай дарс меравад. сокинони деҳаи Кӯчабоғ мегӯянд тасмим баста шудани масҷиди деҳа соли гузашта аз ҷониби шӯъбаи кумитаи дини ноя гирифта шуд. мақомоти ин ниҳод ба онҳо гуфтанд ки бо далели камбуди санадҳои расмӣ масҷидро бастанд. раиси собиқи маҳаллаи Ҷугиё мегӯяд баъди баста шудани дар ин масҷид онҳо талош карданд ки ҳуҷҷатҳои заруриро ҷамъоварӣ ва барои сабти расмии муайяса муроҷиат кунанд, вале дар ниҳоят мақомот онро ба мактаби ибтидоӣ табдил доданд. аксар муассилони ин мактаб ҳам фарзандони хонаводаҳои Ҷугиҳо мебошанд. ин мусоҳиби радиои Озодӣ гуфт ҳарчанд ин муассиса ҳамчун масҷиди панҷвақта амал намекард, вале дар анҷоми маросими ҷанозаҳо ва ё маҳалли баргузории ҷаласаҳои деҳа хеле созгор буд. сокинони деҳаи Кӯчабоғ мегӯянд масҷиди панҷвақтаи онҳо 5 соли гузашта фаъол буд. ҳоло барои ба масҷидҳои дигар рафтан то 3 километр роҳро тай кардан лозим меояд. зимнан дар Тоҷикистон шумораи лӯлиён то 30,000 нафар мерасад ва онҳо дар нояҳии Варзоб, Шаҳри Нав, Турсунзода, Ҳисор, Панҷакент, Восе ва умдатан дар деҳаҳои алоҳида ба сар мебаранд. ташхиси ширкати лаборатория Касперский собит кардааст ки компютерҳо дар Тоҷикистон беш аз ҳар кишвари дигар дар ҷаҳон олудаи вирус буданд. ширкати маъруфи русӣ ки антивирус тавлид мекунад бо таҳлили маълумоти моҳи июли соли 2018 муайян кардааст ки компютерҳо дар Тоҷикистон дар муқоиса бо ҳар кишвари дигари ҷаҳон ба вирус олуда ҳастанд ва мавриди ҳамлаи вирусҳои вайронгар қарор мегиранд. ба гуфтаи ин ширкат дар саросари ҷаҳон беш аз 100 миллион нафар аз барномаҳои Касперский истифода мекунанд ва ширкат аз тамоми ҷаҳон тавассути корбарони барномаҳояш дар мавриди ҳамлаҳои хакерӣ, густариши вирусҳо маълумот мегирад.
алина шляпникова як масъули ин ширкат мегӯяд маълумот дар бораи суръати вирус ба компютери тоҷикистон ҳам аз ҳамин роҳ муайян шудааст. маълум нест ки чӣ қадар аз аҳолии тоҷикистон аз антивирусҳои касперский истифода мебаранд. компютерҳои олуда ба вирус хонаеро мемонад ки қуфли дараш шикастааст ва рахнагарони интернетӣ метавонанд иттилооти муҳими хусусӣ, рамзҳои почтаи электронӣ ва саҳифаҳои шабакаҳои иҷтимоии корбарро ба осонӣ бидӯзанд. валерий зубов масъули дигари ширкат мегӯяд таҳлилҳои онҳо собит кард ки аз саҳифаҳои рахнашудаи корбарони шабакаҳои иҷтимоӣ дар кишварҳои осиёи миёна пайравони гурӯҳҳои террористӣ истифода мекунанд. зубов мегӯяд дар бозори сиё садҳо саҳифаи корбарони шабакаҳои иҷтимоӣ ба фурӯш гузошта мешавад. дар интернет айни замон садҳо саҳифаҳои хусусии дуздӣ фурӯхта мешавад ва онҳо вобаста ба шумораи дӯстон ё пайравон аз 100 то 2000 сомонӣ нарх доранд. дар ҳамин ҳол рустам гулов мутахассиси фанновариҳои навин дар тоҷикистон мегӯяд зиёд олуда шудани компютерҳо дар тоҷикистон ду сабаби асосӣ дорад. якум надоштани барномаҳои лицензионӣ аст ва дуввум вебсайтҳои порнографӣ мебошад ки ҳамчун дом барои олуда кардани компютерҳо истифода мегарданд. ва як хабари дигар ҳам дорем. рӯзи 21 сентябр табибон дар Туркия Ҳамза Тилозода як кӯдаки 4-солаи тоҷикро ҷарроҳӣ карданд ки сарнавишти ӯ ҳаёҳӯеро дар шабакаҳои иҷтимоӣ барангехт ва сабаби интиқоди сахт аз ҳукумати Тоҷикистон шуда буд. Ҳамза Тилозода писари Рӯҳулло Тилозода ва набираи Муҳиддин Кабирӣ раиси ҳизби Мамнӯи Наҳзати Исломӣ аст ки рӯзи 2 август бо модараш аз Тоҷикистон хориҷ шуд. Амакаш Муҳаммад Тилозода рӯзи 22 сентябр ба Радиои Озодӣ гуфт ки Ҳамза дирӯз ҷарроҳӣ шуд ва ҷарроҳияш хуб гузаштааст ва ӯ бояд 3-4 рӯзи дигар дар шифохона бемонад, вале табобати ӯ баъд аз ин ҳам идома хоҳад дошт. Иброҳим Тилозода ба саратони узви таносул гирифтор мебошад. хуб бинандаи азиз, ин чанд хабаре буд ки ман бо шумо онҳоро дар миён гузоштам ва боварӣ дорам ки ин чанд дақиқатонро ба мо бахшидад ва ин барадар нарафт ва ман барои шумо рӯзи хубро таманно дорам ва бозам рӯзи душанбе ҳамаи шуморо дар пахши мустақим ва бо хабарҳои тоза мунтазир мешавам. ҳар саволу муроҷиате ки доред шумо метавонед тариқи шабакаҳои иҷтимоии Радиои Озодӣ барои мо ирсол кунед ва рақами онро метавонед дар вебсайти Радиои Озодӣ www.ozodi.org пайдо намоед.